Swastiastu, anak-anak semuanya, punapi gatra, demogi kena rahayu sareng sami nggih. Elengang jaga keresekan alit-alite antuk mewajik utawi ngumbah limo, cuci tangan nggih. Elengang yening kejaba utawi keluar rumah, elengang nganggen masker nggih. Inggih alit-alit sareng sami sekadi sana sampun sobiahang Bapak dawag niki nganutin kompetensi dasar Kabupaten Badung, sampun Bapak sobiahang dawag niki ring YouTube. Ampun Bapak icen linknya ring grup. Sedemangkin lanturang Bapak ring kompetensi dasar saneka pertama nggih. Inggih punika piranti ring cari nggih. Niki wonten kompetensi dasarnya nih 3.1 memahami kosakata alat-alat yang ada di sawah beserta fungsinya. Dadosna alit-alit jagi melajahan indik piranti-piranti sane keanggen ring carike. Piranti punika bahasa Indonesianya alat nggih. Alat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Balinya kebaos piranti nggih. Nah, ring keterampilan niki menjanjikan teks laporan tentang alat-alat tradisional. Jadi alit-alit mangda uning yening wenten gambar sekadi puniki utawi alat sekadi puniki alit-alit uning. Napi alat niki, napi kawigunannya nih mangda alit-alit uning nggih. Nah, ngelantur wenten tujuan pembelajaran ring pelajaran bahasa Bali puniki seneka pertama wenten melalui membaca siswa mengetahui tentang alat-alat di sawah beserta fungsinya. Jadi anak-anak membaca nanti suatu gambar isi tulisan, ada nanti naskah juga biar mangda alit-alit uning piranti-piranti napi kemantan saneka anggen ring carike. Wenten keterampilan, nah melalui menyimak penjelasan guru siswa bisa menandai kosakata. Kosakata itu kata-kata inti pokok pada teks bacaan tentang alat-alat yang ada di sawah beserta fungsinya. Nggih, ngelantur. Saneka pertama wenten piranti sekadi gambar puniki. Uning alit-alit piranti napi niki? Napi wastane? Inggih, niki kewastanin arit. Nggih. Piranti arit puniki kawigunannya utawi kegunaannya di sawah. Nah, dados keanggen ngetep padang, wiadin keanggen ngarit padi. Nggih. Padang sani mentik ring pundukan punika dados ke abas anggen ngarit, dados anggen ngetep padi, nggih, ngarit padi nika dados. Nggih. Nah, piranti saneka ping kalih. Enten api? Nah, wenten gambar sekadi puniki. Niki piranti tradisional. Nggih, niki piranti tradisional ring carike saneka anggen oleh para petani nih. Niki kewastanin Tenggala. Nggih. Niki kewastaning Tenggala. Mangda alit-alit uning sekadi puniki gambar Tenggala. Nah, kewigunannya napi? Kegunaannya apa? Ya, kegunaan Tenggala puniki, kewigunan Tenggala puniki piranti puniki keanggen ngeruk wiadin ngemurang tanah. Niki keanggen kekedeng, ki kadang wenten sampian anggen ngedeng kebo, ki dados nganggen tenaga manusia telarne gambar sebelah kanan nggih. Nika Tenggala keanggen ngeruk tanah gemurang ngedumun sedurung memula padi punika. Nggih. Nah, ngelantur piranti selanturnya wenten kepuakan. Nah, niki kewastanin kepuakan. Bisa membayangkan? Bersida. Nah, niki kekaryanin antuk tiing. Nah, melakar aja tiing kegemel ketek. Dan nggih nika kewastanin kepuakan. Niki piranti sane keanggen ngulah kedis. Nggih, niki piranti tradisional keanggen ngulah kedis. Lantur wenten sane uning niki gambar napi. Nah, niki piranti tradisional sane keanggen manyi padi. Manyi nika ngalap padi balios sekadi gambar ring kanan nika. Sekali nika cara menggunakan nika sangat tradisional sekali. Anggen ngetep padi wiadin manyi padi. Niki kewastanin anggapan nggih. Anggapan niki kewastanin anggapan. Alit-alit uning
piranti niki kawastanin anggapan. Lantur. Nah niki uning wentan biasaan ring jero ring soang-soang pumahan ki kawastanin tambah. Nah uning alit-alit pebinaan tambah sarang serampang. Yening sane magigi papat sekadi puniki kawastanin tambah. Yening atap dan medaging lubang-lubang bolong-bolong sekadi puniki nika kawastanin serampang. Nika pebinaannya utawi perbedaannya ya. Serampang sareng tambah niki kawastanin tambah. Boyo aja tambah kali bagi kurang jadi tambah piranti keanggen ring cari. Niki mebinanyan teken serampang. Yen serampang ten medaging ten medaging gigi sekadi puniki yen cara suah kene nemadan tambah. Lanturang. Niki kadi pedang. Napi niki wastane. Sekadi pedang keanggen ngedasang pundukan ngerapiang pundukan pinggir-pinggir pundukan nika kan pundukan nika kan medaging biasane ada tanah melentak-melentuk wenten padang ane tumbuh di samping pinggir-pinggir pundukan nika sane keanggen ngedasang niki. Sekadi pedang niki kawastanin penampat. Ini yang dinamakan penampat. Ini adalah piranti atau alat yang digunakan untuk membersihkan pundukan. Uning pundukan. Pundukan niko adalah pematang sawah yang kita gunakan berjalan di sawah. Niko pundukan. Dadosne penampat puniki piranti sane keanggen ngedasang pundukan. Nah di pinggir samping kanan di samping pundukan niko kedasang nganggen penampat. Lanturang mangkin. Nah niki pasti ke alit-alit sampun uning. Napi wastane niki. Niki lelakut. Kalau bahasa Indonesianya orang-orangan sawah. Ini juga digunakan untuk nakut-nakutin kedes, menghalau burung. Bang takut burung. Niki keanggen disampune padi punika mebuah. Ampun tumbuh buah. Niko biasanya disenangi oleh burung kedes. Ke pangtanalih sareng kedes keanggen nganggen lelakut puniki orang-orangan sawah. Lantur. Nah niki sampun ngranjing ring alat modern. Niki kawastanin traktor patut traktor. Traktor puniki keanggen sekadi diwawu napi keanggen ngemburang tanah wawu kawastanin. Tenggalo nika patut tenggalo nika alat tradisionalnya, modernnya nganggen traktor. Jadi itu perbedaannya. Bang Dalet tuning mungkin sampun zaman modern menggunakan traktor, jarang orang menggunakan tenggalo. Nah, lantur. Nah, niki yang kariring modern niki, ampun masuk modern, mesin angin ngetep padang. Dadosne diwawu padang-padang ring pundukan, sisan-sisan suwud manyi padi nika kan kari tegah-tegah punyan padi. Dumun kan ngangen arit, sane mangkin ngangen mesin padang, mangda digelis makarya agar cepat bekerjanya. Nah, nika kawigunan mesin padang. Mesin ngetep padang. Madan ingin ngetep padang kan gunane nggo ngetep padang. Lantur. Niki boyo penyemprotan desinfektan kemantan nganggen niki sakemon obat padi niki taler nganggen penyemprotan sekalipun niki kan isinya yang berbeda dagingnya tapi dagingnya metiosan yen desinfektan anggen nyemprot mangdan enten virus niki kaanggen juga taler untuk membasmi hama yang enten dicarike dan juga untuk untuk menyuburkan tanaman padi punika lantur. Nah niki ditongos anggo ngiling padi nika tapi ada nih slip niki slip padi ya niki kawigunannya nih
merubah dari padi menjadi beras. Uli jije, uli gabah, engkau kaselip, dados, ya dari jije gabah nika dados baas. Nah, punika diwawu piranti-piranti sane wenten ring careke tradisional maupun modern. Nah, sering mangkin wenten pitaken durus alit-alit sareng sami cawis ring buku tulis alit-alit nggih. Nah, lantur sampun puput nulis punika foto pekaryaan alit-alit kirim ring bapak langsung ke nomor bapak langsung nggih. Sampunan ring WA grup karena nanti pekerjaan alit-alit kecontek ketempo oleh timpale kan pedalam rugi bekerja nggih. Kirim ke WA bapak langsung. Niki wetan pitaken. Wenten lah 5 pitaken sane sampun karyangan bapak niki. Sanika pertama. Nah, yang pertama napi kewigunan piranti tradisional Tenggale. Apa sih guna Tenggale tadi? Apa gunane kewigunannya napi? Nggih, kau karyanin. Persatu, kewigunan piranti tradisional Tenggale inggih punika kene kita caranya nggih. Nomor kali napi kewigunan piranti tradisional lelakut. Nah, caranya jawab nomor 2, kewigunan piranti tradisional lelakut inggih punika bla 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 bla. Nggih. Nomor 3, napi piranti tradisional saneka anggen manyi padi. Caranya jawab piranti tradisional saneka anggen manyi padi kewastanin. Nah, gitu nggih. Kewastanin napi. Wawu sampun Bapak Sobiahang wawu. Nah, nomor 4, piranti ring carike saneka anggen ngedasang pundukan madan. Apa sih ada piranti tradisional ngedasang pundukan nika? Nah, ngedasang pundukan di samping nika napi ada wawu. Nah, ngampura kejoan iki. Nomor 5, sambatang piranti modern ane ada di carike. Dan nomor 5 soalnya ya. Sambatang piranti modern ane ada di carike. Jawabannya, caranya jawab piranti modern ane ada di carike ne gitu nggih. Napi je saneka uningin. Pun. Nah, wantah sapunika pepelajaran ini piranti ring carike auku sane jagi rawuh. Nah, auku sane jagi rawuh ngelantur bapak jagi ngicenin alit-alit bacakan dari cerita mengenai tentang sesuatu yang terjadi di carike nggih. Tapi mau wenten pepelajaran nganinin indek piranti ring carike. Iki pinaka aset budaya yang harus kita jaga karena wisatawan mancanegara tamiu uli dura negara punika rauh ke Bali nyingakin sapunapi petani Bali mekaryo, sapunapi adat dan budaya ring Bali nika mawenan piranti ring carik puniki kekaryanin museum di Tabanan nika wenten museum Subak ko wenten akeh piranti-piranti tradisional yang dimuseumkan karena mungkin petani sampun masuk ke petani modern ampun nganggen alat-alat modern nggih. Nggih, alit-alit sareng sami wantah sapunika auku sane jagi rawuh jagi sobiahang bapak malih piranti indek wacana nganinen indek piranti ring carike nggih. Sapunapi kegiatan-kegiatan petani ring carik nika wenten. Sapa sira sekadi pekaseh, sira nika pekaseh nika wenten minggu depan Bapak segi sobiahang nggih. Auku sane jagi rawuh. Nggih wonten sapunika sane mangkin sinep Bapak antuk Paramo Santi. Om Santi 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 Om.